يعني بگشتی هگر ام ببینن که دولت ترکیه لعفرینه چه کریار گریدای خراب کرن و تالان کرنا اکولوژی دیگه ام ببینن که دولت ترک راستیجی ایدی يعني آستا وحشيات جي درباس كريا اما دولة ترك تبي كو بوهرتنا الديموغرافيك الهرم داوودكري الهرم عفرين تشيركي تبي كو حمو سياسات الانكار وقدرنا قال لي كرد وقال لي عفرين تدي تشيكرن الملكي دنجي بوهرتنا اكولوجي دي تشيكرن تخريبات من كرمازن دملي دارستان دملي دار وبران دملي كسكاهية بگشتی دده چکرن یعنی کریارن وی داویه هاتنه چکرن یا کو شوات یعنی جیایان دشاوتینه دارستانان دشاوتینه چتاین دولت ترک بالشكل کی پر وحشی بی کو صدمه کی دیار اوقس داران خراب بکی داران جی بکی سالا چی بنرن سالا چی گراوا میدان کی شوطان تخریبات مکر مازن نور چیکرن دهن جیادا به هزاران دارن زیتونی هل کرن جی کرن حاجاتن کو امریکا چی دکن حاجاتن کو به دره را ام دخازن در واسبن مال و ملکن خلقی و اوقاس عفرین کو دار زیتون نافدار دخازی به دستواردان بکه دستگاه بجه به بودره راستی جی مثلا دوی سالی در چند مهم در باسوی و افروج در باسوی ده گنده تترا او چیاین حج حسنا چیاین گشتی جنبوری سیما باتا راجو جین جور بجور ایکو دارستان او قاس خوشک دارستان او قاس هو يعني وك كذا باسبي يا عفرينة الناس كرن بشتي تخريبات شكرن دهان هكتارن دارستانا شاوطان دي يعني افتي شواتاي تي واتاي فو اف دولة ترك وشتاين وي يعني ارمان جو هدفن وان جبه تخريبات ما چيه ارمان كو هرتنا كي گشتي دملي ديروكي ده دملي اكولوجي ده دملي كو عفرين بجتي ناسكرن بخوزايا خاطر ناسكرن بوهرتنا كي چيبكي خرابونا كي چيبكي طالانبونا كي چيبكي جبر كو دملي كي داد بزانن كو ويل عفرين نمينه بزانن كو قال عفرين دبج دوزا خبر ندايه لروجا كي وري عفرين وري رزقار كرن جبو يجي هل تشتيج دستي وانتي در وعفرين تخريب بكن دكن تشا داگرکر باخچین سویلان یک گنده داشته آگر بردوی عراضی دیروز 28 50 2019